RUNMAWI TV clear tu te chibaifek ule vanel chuangi kania CHANCHINTHAR ilongai thlang u amasain chanchin langsar swalte Wainkan CHAMPHAI District Level Narco Coordination Center NCORD Committee chu CHAMPHAI Borsa PVL remliana KAIH in DC Conference Hall ke fangtlanga an THUKHAWM rihlo do na konga Sarkar Department le tongai pol shang te malak na an clear ho Voin Chumhadar song pakhat khan DC Chamber SAITUAL District Borsa Dr. Lalngur Tlaw KAIH in Chief Ministers BANA Innovation Challenge HNUAIA INVENTOR'S Challenge CHUNGCHANG CHUDKHOM na nei ani 13 National Para Judo Championship Lagnawanaya David Lalrim Rota West Serzol Tlangwal Swan Mizoram Tan Gold Medal ala Tuna Chanchin Kim Changsokin Wainkan CHAMPHAI District Level Narco Coordination Center NCORD Committee chu CHAMPHAI Borsa PVL remliana KAIH in DC Conference Hall ke fangtlanga an THUKHAWM rihlo do na konga Sarkar Department le tongai pol shang te malak na an clear ho CHUDKHAWM KAIH tu PVL remliana chuan rihlo chu tunkum zabi chunga thilhuat omle poiber ni asha thu asoya kan thlakal zel te tan khovel chazok le chenda tlak zok kan siam theinan rihlo do chu mutmo narmo a nei angaya ni atibok CHAMPHAI SP Pushivendu Bushan po in HNUAIA thu soin February sangni somni le panga chungin CHAMPHAI district ka NDNPS Act HNUAIA case sompakwa zia luni in akai hnoya mi somni le pathumman anni ti atar langa February thachungin rihlo chengwai bel che somni le pangaman hu heroin kg khat point pakhat pariat met kg somsari le pali point pathum pakhat pakwale crystal met kejinga point pakhat paruk pakoman man ani thule CHAMPHAI Borsa PVL remliana hovin February ni som pakwa khan vaibel se somruk le pakhat man hu rihlo halral ani ti atar langbok CHAMPHAI Excise Department chuan February thachung hian heroin gram som sari le pakwa opium gram zakwa somli le panga le met kejinga point panga an mana hemikai hnoya hian case paruk zia glutin mishing som pani an man ti hehuna hian tarlan anibok hehuna hian NCORD HNUAIA Sarkar Department shang ten rihlo do konga an malak na te an soi howa thoho na chazok nei dan turte an soi hobok CHAMPHAI District NCORD CHUDKHAWM hian health education social welfare food and drugs excise INPR Assam Rifles custom Public Prosecutor le Sub Headquarters YMAIO te antel ani. Voin Chumhadar som pakhat khan DC Chamber SAITUAL District Borsa Dr. Lalngur Tlaw KAIH in Chief Ministers BANA Innovation Challenge HNUAIA INVENTOR'S Challenge CHUNGCHANG CHUDKHAWM na nei ani. HNUAIA District Borsa Dr. Lalngur Tlaw chuan CM BANA Innovation Challenge HNUAIA INVENTOR'S Challenge manghian SAITUAL District mipuite zinga ngaitwa na fingle cha nei te akhor chhuah thei do na ni atia he malak na manghian mipuiten hlotlin na anlo chan ngei theina an kalkhom te chu a thedar konga mala turin a cha ngal ani he INVENTOR'S Challenge competition a hian category pali a omdona open category le higher educational institution category ni in subcategory a hian hardware le software a omdon boka open category for hardware innovation hi district level a inti siak na nei tur ni in voin CHUDKHAWM a hian inti siak na endik tur judge terwat ngal ani bok pulal chakima changte SDO sadar chu chairman atan ruatani a SAITUAL district atang hian pulal chakima changte SDO sadar chu chairman atan ruat ania SAITUAL district atang pumai ki arlal enkola DEO le pulal din sang namte dudo chu ruat ni in Mizoram Science Technology and Innovation Council Mystic atang official panhi te chu DTE Science and Technology DST in Arwat Donbok. District level competition for open category for hardware innovation hi SAITUAL district ka March ni som pakhat sang ni som ni le panga hian nei anidona March ni nga sang ni som ni le panga achanga registration ati theyang ti thu antar langbok 13 National Para Judo Championship Lagnawanaya David Lalrim Rota West Serzol Tlangwal Swan Mizoram Tan Gold Medal ala nimin ni somni le pasari khan 13 National Para Judo Championship Lagnawanay aniya Mizoram Ayoa Blind Judo National Championship khel David Lalrim Rota Swan blind category kg somriat le pakhat huanga akhing pui zong knockout vekin Mizoram Tan Gold Medal aron hon ani
Chief Minister Pulal Duoma chuan voin khan CM Office Tuala Indian Oil Corporation Limited 10 an CSR changa an lei 24 seaters data school bus to FETHA Special School for the Deaf and Hard of Hearing tenhena ahlan. Chief Minister chuan IOCL hi kumtina Mizoram Sarkara chia chunglut tamber pol ania kumkhata chengvai bel chaja somsari vel zet chia an chunglut thin ti soin COVID like han dialysis call somhnile pakhat zet Mizoram Sarkar an lo peto boka COVID khum engemazat an ron pebok mual khanga an bottling plant chu antilian meka he an malak na atan hen sarkar po in ramzau tak kan ho tirani atibok Mizoram in oil depot cha amamo awangin depot andin na tur hunma panhi ko hu mek ani thu soibokin anron thlanfela na anron chanthwai kan be se atibok Pisai Mingthangi FETHA Society President po in IOCL Chief Minister Pulal Duoma chunga lung thu soin kan fa te hi veng sang sanga changa KHAWM anni awangin achang KAIH do na ni ati bus registration sense hi Chief Minister hian atum sakdona insurance big ero chu puzo thantluanga tata dealerin atum sakdon bok ani voin khan PHKL hongliana Commissioner of State Tax Finance Department chuan Central YMA Mizoram Merchant Association MIMA Mizoram Drug Owners Association Tele Mizoram Chemists and Druggists Association Ayo Tetsu Office Chamber Minekoa Akoma Danlova Mizorama Bungrolak Lu Ti Top Ani Thedan Tur an Soiho Hein Komho na hian PHKL hongliana Commissioner of State Tax chuan chia lakna dan zomlova state pona changa bungrolak lu awm to lo nan Mizoram Goods and Services Tax Act 2017 and rules hnuaia khawzo ka enfia ani to don awangin mipuita sha tirlok achul thu war takin asoi Mizoram Goods and Services Tax MGST danin aput angin sumdong tele bungro phurlu 210 state pona changa bungro anlak luin hang documents e-way bill GST tax invoice le bill of supply te hi annenge turani thu Commissioner of State Tax hian soya hang documents tele an bungra phur te hi adinge MTN fia non violent te ya data collection center din ania tundin huna hian dan somlova bungro lalut antam hle ne ya shatani ati hemi wang hian kan state in chia adon tur ang adon lo pha thina ni ati bok thok tu in dai lo na wangin violent te data collection center adu ang thalin en fia hi kalpui thei ani chinlova heti rol hian thei to pin ma an la a April sang hi somni le panga achang chuan uluk le khau tak ka kalpui an tum to thu asoya hemi ven pui tur hian NGO le pol sang sang te sumdong te le mi pui te kan chan ho achul hle ti soin chia luang ral tur ven ko nga sarkar malak na chanral puya asom ngalbok voin chamadar som pakhat khan mizo namruna chungin khom nei ania PVL cross ne zawa chuan kanman Russian ber atana pathianin MNF te minpek chu nationalism hi ania nationalism tlat hi MNF se puyani a khovel thiam na le chakna ro puina te manga hezo nam hi noibo thei anilo ati MNF General Secretary PVL Cross ne zawa chuan MNF te chuan pathian hing kan lam masa thina then khati dan anga to lai lir te ringa sakor chakna a kanin ngat ani chuan kan ding chuak don lo renglo mi te po hian sumle pai an soi chuak thiam ve renga an mang dik ve the reng bok ke ni ero chuan pathian in chakna thashui min petheya min pefo thina ni atia MNF GS chuan tunlaya sarkarin so thinga le chungchanga rimle ha taka thok kunna thok tu ten dem an hlo mai hi amakin apoi hle ani atia rimtaka thok tu te awanga leitur nei the mai zok anni a aleitu te an fim khurtok lo zok ani mai lo mo thok tu te dem lo hian anzak ani chuan achangtu minister le board chairman te hi bangam ro se atibok ZPM hi thunei na du awanga pol sang sanga changa tlan taw omkhom ania anin soi anga an omlo hi anni na tak ani herama ro anrel na hian pathian ram athlengem ti zo na hi mipuin anla changang atibok MNF chuan pathian kanda poimo bera British hnuaia kanzo fa te chu mitang kan ni a India laka ngetle swalin kantang le a chumi laka ta zalen na dar voturin nam pasal chaten nun na thapin anbeya thisen tam tak aluang ral ani engtika emo chuan zalen na dar hi kan la khong nge yang chutiang tur chuan namril ru pu in MNF tan thei top I chwa zelang uti in party mi puikal khom te afui ani
Voin chon hudar khat khan Champhai DC Conference Hall ke fang tlanga chapchar kut mandan tura in buat sai na te clear howin CHUDKHAWM na nei ania he huni Champhai bor sa PVL rem diana chuan akai hruai he huna hian CHUDKHAWM ma sa in committee peng sang sanga din te hmalak na ngai thla kani a program le finance sub committee te hun mandan tur le sum le pai mamo an chhop chhuah te chu soi ho ani hnuwa committee hian apom pui ani kumin chapchar kut hi March ni sari sang ni somni le panga zirtop ni chomhadar som pakhata zotlang sports stadium a man tura ro man ania kut thleng tu atan puef lalwin mona sub headquarters YMA president rotani a kut pa atan engineer H Ginzalala advisor to CM technical Champhai North bial tu ni bok chu beise ani chapchar kut lom na hi hun ni a man tura ro man ania hun khatna hian kut thleng tu le kut pa te hne na changin thu soi ngai thak turni in nam lam le nam thuam te entir ani anga malzai le zai pol ngai thak tura om bokang tho ni na hian mizo zai mi in sui khom MZE headquarters Champhai te kai hruain live concert nei ani ang chapchar kut la nu le wal thlan tur ani a nam thuama no pang in cheinal thlanna nei ani bokang khati jong kha chanchinthar kan puan thei te chu ani e